Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na daw po sa Indugabos, Sabado na naman, kaya iribanan po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongkat. Siyempre po, kay Banan Tapirni, kada Sabado si Ate May, ang tuyang partner. Hi! Good morning! Good morning, Ate May. Excited ako marayong tara. Good morning, Abogado Juan. And syempre, good morning, beautiful Saturday morning po sa tayo mga paradangog sa 95.1 Home Radio and sa 97.5 Bangon OKFM. And of course, sa tayong Facebook page, hello po, good morning. Sa tayong Facebook page, Abogado Juan. So live po kitang nadadangog sa tayong Facebook page. And ito po, di nakakadalan, di nakakadangog nin live. Igawa po kitang late upload po sa Abogado Juan channel sa YouTube. So, don't miss all of these programs kang Abogado Juan. Tayo ni po sarong informative program para po makataon ng serbisyo, makatabang. Duman po sa mga nangaipo na naghahalat nin anuman na legal advice hali po sa tuya. Kaya salamat po maray sa Indugabos, watching from different parts of Bicol, sirma po from different parts of the country and from all over the world. So maray na aga, maray na odto, maray na hapon, maray na banggi po sa Indugabos. Ano, Ate May? Alright, so yan po. And of course, pirang Saturday na kita Abogado Juan, interesting ang sa tuyang topic. So this Saturday, ang sa tuwing topic, nadadalan ta sa news, sa balita, sa radyo, sa TV, kadalasan ang nagre-report kaniyo is mga babae. Diba? Pero, igwa man mga cases na lalaki na nagre-report. Ang naging sensational kaya baga itong Christine Dacera case, na kung saan igwang aligasyon o igwang bana na tiba at igwang rape na nakomiter sa sayang persona. So, kaya ninhuli po sa kagadan nito, ngunyan po, tutukaruntaan manungod po sa rape. Ate May. Yeah, so ang topic naman niya na Sabado is rape or sa Tagalog, panggagahasa. Okay, so Abogado... Sa Bicol, panlulupig. Panglulupig. Sa Tagalog, panggagahasa. Okay. Ngunyan, ano ang rape? Yan, Abogado Juan, paano nagiging rape ang rape? So taon mo kami ng definition kung ano man ang Abogado Juan ang rape. Maripang tawan tayan linaw, pagbelta, kan Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo, Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For
hungry tummy? Come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Alright, welcome po tayo sa programang Abogado Juan at your service. Kaya paano po si Ate May asin si Abogado Juan? Aron po kang subago. Abogado Juan, ano man ang God ang rape? Asin paano nagiging rape ang rape? Okay. Ang rape po, originally, it is defined under Article 335 of the Revised Penal Code. Kodigo Kriminal, ano? Ang Article 335 po, sarap po ang rape sa pigapod na crimes against chastity o mga krimen na piglalapastangan ang pagkambay ng sarong babae. And therefore, originally and traditionally, under Article 335 of the Revised Penal Code, ang rape po is a crime against chastity and lewd design. Itong kalibugan kang isip kang sarong lalaki is presumed in the act of rape. Ninguli nga ni, ang rape as traditionally understood under Article 335 of the Revised Penal Code as a crime against chastity, yan po presumed na po sa carnal knowledge. Ano ang carnal knowledge? Carnal knowledge is sexual intercourse. Pakikipag-sex o kumbaga sa Tagalog, pakikipagtalik. Okay. Sa Bicol kaya medyo ibang dating, kaya dumala lang kita sa carnal knowledge, or sexual intercourse. Iyan po ang rape. O paano nagiging krimen ang sexual intercourse? Nagiging krimen yan kung mayong pag-uyon, mayong consent, mayong pagtugot, or against the will, itong paggibo ng sexual intercourse, kasarong lalaki sa babae. So, under Article 35 of the Revised Penal Code, ang rape po pwede lang makomitir kasarong lalaki sa babae. Sa paagi kang pagkikipag-sex. Pakikipag-sex. Without the consent of the woman, kan babae. Ngunyan, ang sa tuya pong figure lang yan, manungod nga sa rape, siguro patalig sa tuya mga kamagurangan, sa medyo nasa edad na medyo demi po malikayan na mag-mentionar ng mga termino, whether in English or in Tagalog or in Bicol, na tibaad denggayo acceptable sa mga minor de edad. So, i-caution ta na lang na tibaad de tanong na pagpadangon, padalanon ang sa tuya pong mga minor de edad. Digdi po sa pag-discuss ta kan sa tuyang tema ngunyan, topic, ininganing rape. So, iyan po si traditional, the definition kang rape. However, kan 1997, the so-called Rocco Law, Senator Raul S. Rocco, ang nagbadrino po kang lay na ini pong Republic Act 8353. Na nagsasabi po, na ang rape bako na lang siyang crime against chastity. But sabihin, bako na lang siyang paglalapastangan kang pagkababae, kan sarong babae, kan sarong lalaki. Naginigibo, kan sarong lalaki. Kundi, ang rape in addition to that, iyan na traditional form of rape, pwede man daang makomiter kan lalaki sa babae, kan lalaki sa lalaki, kan babae sa babae. So, iyo po yan ang innovation kan rape. Kaya ito pong rape under Republic Act 8353 na iyo po ang bago ng definition kang rape. In addition, of course, kabali man itong dati, bako na po siyang crime against chastity. Arba kang concubinage, adultery, acts of lasciviousness, ito pong seduction na pigapod, tapos po itong abduction, Iyan po ang mga crimes against chastity. Ang rape po tinanggal na diyan. So mayroon na pong Article 335 diyan po sa Title 11 kan Revised Penal Code, crimes against chastity. Tinanggal po siya as a crime against chastity.
Pigbalyo po siya duman sa Title 8 ka Revised Penal Code na under the category of crimes against persons. Aron kang murder, homicide, physical injuries. So, kabaralin na po dyan yan rape. Na kung saan, Article 266-A na po siya. An rape. Pigsingit siya sa Revised Penal Code para din na maiba ang numbering kang mga articles, pig-A siya. So, Article 266-A, which is introduced by Republic Act 8353 ka 1997 ni Senador Rocco, ano na po siya? Naging crime against persons. But sabihin, bako na lang siyang garo sexual crime. Saro na siyang krimen na pangungulog. Ano? Regardless sa gender. Regardless sa gender. Tama ka, Ate May. And therefore, under paragraph 2 of Article 266-A of the Revised Penal Code, introduced by Republic Act 8353 in 1997, so po ka 1997 po, hanggang ngunyan, ang rape po can already be committed not only by a man, but also by a man or a woman. Not only by a man against a woman, but also by a man against a man, or a woman against a woman. Ano po? So, duman po sa traditional rape, well, even in the new concept of rape, itong pigaputang rape by sexual assault, as defined in paragraph 2 of Article 266-A of the Revised Penal Code, ano man po, ang piguro lang hindi itong consent. Itong mayong pagtugot, mayong pag-uyon, ito bagang against the will of the other party. Ngunyan, ano ang kaibahan kang paragraph 1? Sa paragraph 1 po, apera kang man against a woman, tapos sexual intercourse, ito pigabot ng carnal knowledge, itong pakikipag-sex, kumbaga sa Tagalog, pakikipagtalik. Sa Bicol kaya medyo malayan ang tanog, ano? Itong panlulupig sa Bicol, panggagahasa sa Tagalog, rape sa English. Dahil nakaipuan itong sex organ kang lalaki na iyo ang gagamito sa sex organ kang babae. Okay. So, iyan ang paragraph 1 kang Article 266-A of the Revised Penal Code as amended na kang Republic Act 8353 of 1997. Sa paragraph 2 po, dawa ba ko itong sex organ na gamiton? Basta inilaog sa, halimbawa, sa sex organ manggiraray, kang babae, or kang lalaki, na ginigibo kang sarong lalaki, sa iya, o kang sarong babae, sa babae, ano na po yan? Rape by sexual assault. So, ang definition na po kang rape under paragraph 2 of Article 266-A of the Revised Penal Code, ano po, any person, bako na pong any man against a woman, kundi any person. Committed against any person. So, bako lang against a woman. So, kung ikaw pong ginibong kararatan sa sarong babae na nagamit ka ng sarong object, o bako na lang object, part of your body, libawa, muro mo, piglaog sa sex organ kang babae, o kaya sa likodan kang babae, o kang lalaki, o kaya nagamit ka ng kung anong object dyan, isinusok mo dyan, rape na po yan. So, they kayo po na sexual intercourse. Sex organ kang babae sa sex organ kang lalaki, kundi maging ano man ang object, o maging muro baga, o ano man na parte kang hawak, piglaog mo sa organ kayan, sa sex organ kang babae o kang lalaki, ay kang babae, o kaya sa likodan kang babae o lalaki, o kaya using the sex organ of the male na biglalaog sa mouth, baga ngaya, kang lalaki o babae, that is already rape if it is done without the consent of the other party. So, importante pong maray ang consent.
So, itong traditional definition kang rape, baga, na paano po nawawala ang consent, Ate May? Paano po, abogado? Inot, day ka nagtutugot. Ngunyan, pag rape, ang rape kaya, ginigibo yan sa sarong lugar na may nakakailing. Bawang iyo. Ano na, mag-rape ka sa tao kang tinapo, di, dakot ka. Sasawayon ka, syempre. Dahil, bako lang I mean, magiging katulos. Tiklop katulos. So, you do it in the confines of secrecy. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Buwelta kita sa programang Abogado Juan at your service. And sa mga oras na ni aramon ta kung ano ang satuyang sigun sa Latin or ano ang satuyang Latin maxim. Abogado Juan? Iyo, Ate May, ang Latin maxim pa ngunyan, i-relate ta sa tuyang tema ngunyan. Ito nga ni manangod nga ni sa rape. So, ang Latin maxim ta, locus criminis. Locus criminis. Locus, location, or place. Criminis, crime. No. So, scene of the crime. Locus criminis. Kung sa English, scene of the crime. So, ito ba nangyari kay Christine Dacera? Ate May, mayang eyewitness. So, talagang ang kakalapan ng ebidensya, hanapan ng ebidensya, itong scene of the crime itself. Kundi narawrawan, kundi tupig-linig, day taarap. So, ito ang magiging focus kan evidence gathering. Ano, Ate May? So, scene of the crime. Locus criminis. Ito ba nangyari nga ni? Well, data na sigurado nangyari, although ikaw mga nag-isip-isip o nag-speculate na pwedeng may nangyari na rape nga ni dumangki Christine Dacera. Pero may nga ning eyewitness, may nagsasabi na igong rape. So, paano maaraman na igo talagang rape? Paano, Ate May? Paano mo? Tapos syempre, may man halimbawa, di man pwedeng, halimbawa ako, magreklamo lang ako, tutubudan ba ako tulos? Paano ang mga, syempre, paano nga ni mareklamo na nagadan? So, sa ebidensya kaya, siguro lang ito dyan, magkapira. Ikaw kinabigapon na testimonial evidence. Kung igong eyewitness. Tapos, ikaw mabigapon na real evidence. Halimbawa, ang real evidence, itong mga object dyan na nawala. Itong sample ba nga kang semen, kang lalaki na nahiling. Ano yan? Nahiling yan sa parte kang hawak niya o sa ibang parte kang CR, comfort room, na kung saan
nahiling siyang gadan. Tapos, igawa man electronic evidence. Itong CCTV, camera. So, magiging circumstantial evidence ito. So, ipoprove itong mga lata sa paagi kang mga lata sa hawak ng babae. Yan mga lata na yan, itong nangingitong ngaya ang tabay o ang ano yan, ang bitis. It's an evidence of force committed prior to the death. That can be. Pero ang eksperto kaya dyan, ang competent witness dyan, ito nag-autopsy kaya. Kung talagang, ano ang kausa kaya? Ano yan? Kausa kang drugs talaga? Ito, pagsasabi nindang party drugs? Naigawang garo nagkaigawang aneurysm. Buot sabihin, may nagputok na mga ugat sa laog. Nagkaigawang ng hematoma, nagkaigawang ng mga itom-itom, ay mga yan lata sa hawak. So, yan kabos, taken together. Iyan ang totality of evidence rule na pigaapon. Ano yan? Ano talaga nangyari? If we're going to consider all the evidence gathered at the scene of the crime, ano yan? Would that point to rape? Or would that point to another kind of crime? What is the cause? The root cause of the death? The proximate cause of the death? Ano talaga ang kausa kang kagadahan? Ano talaga ang resulta kang autopsy? Ano ang nahiling duman sa hawak na pwedeng gamiton na ebidensya, gamiton na lead para maitugdo kung sisay talaga ang may kagibo kang krimen kung igwaman o ano talaga ang kausa kang krimen as in itong kausang ito sisay ang may kagibo ka ito. As in, would that amount to a crime or not? Ano to? Aksidente? Ano to? Negligence? O ano tong negligence na to? Na dahil nasikaso si Christine Dacera. Would that amount to criminal negligence? So, kagurgulpi. So, halutong tanan po kung ano ang magiging resulta kang ebidensya. Sa ano man pong kaso, maging civil o criminal, ang pig-uuro lang po rin di ebidensya. And in the case of criminal cases, the evidence required is proof beyond reasonable doubt. So, iyan ate may ang dikit na pataratarata bago kita mapadagos araw-atyan. Yes. Medyo sensational yung kaso ini. But we will, as much as possible, focus on rape na lang without really, tackling in detail. O data na nga ni Garo, to karon na, basta pig-mentionar ta lang. Ito nga ning sensational case of Christine Dacera. Yeah. So, Abogado Juan, kung igwa po kamong mga questions, i-ready na po nito ang sa inyong mga kahaputan kay Abogado Juan na ready mag-answer. Ang sa ito pong contact numbers 0929-259-5441 and 0927-431-3899. And syempre, i-message din po nito si Abogado Juan. Babasahon niyo po yan sa tuyong Facebook page, Abogado Juan. Doon po sa comment section na sa tuyang programa mo niyan. We will try as much as possible to answer your questions. Kung bako mo niyan, habang nagpo-programa kita, pagkatapos kang programa. Kung minsan data na inaarabot po na barasahon pa ang sa inyong mga comments. Mablata po ang programa, Abogado Juan. At your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon?
Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Padalos kita sa programang Abogado Juan at your service. Kung dati iniisip ta na ang rape nangyayari lang sa babae, lalaki. Pero pwedeng mangyari pala maski sa na tao sa maski anong gender. Yan. So, kasi bago din Abogado Juan, na-mentionar mo din si definition kang rape, itong absence of consent. Okay, so what ano man Abogado Juan kung igwang inaapod na rape with consent? Okay. Well, pag sinabi tang rape, Ate May, basic is the rule then that when we speak of rape, there's no consent. Ano? So, may kitang pigaapod na rape with consent. Alagad, ang rape kaya, well, sabi ko nga ang pagka-intindi talaga kang rape without consent, ito may persa, force. O kaya, intimidation. Ito bagang pananakot. O kaya itong threat. Ang threat ito bang, o gagaradan mo ngayon ang pamilya mo kung di ka matugot na mag-sex. So, ining mga arog kaning mga circumstances, iyan ang nangyayari yan, napapatugot mo, ninulingan talagamit kaning force, intimidation, or threat. O kaya, pig-rape mo ang sarong babae, o sarong tao, o maging lalaki yan, na siyang malay. Burat-burat, binurat mo. O kaya, ito ba sa pelikula na ilinta, papaturog, arog yan. Tapos pig-rape mo. O, without consent yan. O kaya, deprived of reason. Burat-burat ng maray, mayo na sa tamang kaisipan, tapos pig-rape mo. O nagkaigo ka mong sexual intercourse, rape man ginara yan. O kaya, sarong may katundan, abuse of authority, ginamit mo yan. Ginamit mo sa imong posisyon, napatugot mo na makipag-sex ang sarong babae, rape man ginara yan. Dawa nagtugot siya. Ginamit mo ang pick-upod na authority. Itong moral suasion mo sa babae yan. O kaya, ito bagang fraudulent machinations. Halimbawa, pipormisanta ka ngayon na arog yan, tapata kang 1 million pesos, itaon mo lang sa imo pagkababae. Iyan po, rape ang ginara yan. Dawa napatugot mo. O kaya, ito pong itong mga aki below 12 years old, ang apod ken statutory rape. So daw nagtugot yan, magirara yan consent because it is the statute, it is the law that says that children of that age, below 12 years old, may sinda sa tamang intelligence o kaisipan na mag-resist. They pasindang gayong sense of right and wrong. Kaya, daw nagtugot ang sarong aki below 12 years of age, statutory rape yan. So, iyan ang talagang definition. So, mayong consent o may consent man, pero they talaga siya they voluntad si pagtaon niya ng consent. So, iyan, mayong magirara yan consent. So, daw sabihin mo ang sarong aki nagtugot basta below 12 years of age, they na dyan ipuprove kung may consent. It is already presumed in the law. Kung baga itong na-discuss na dati, malum prohibitum.
when the law says that any sexual act committed against a child is already rape if the child is below 12 years of age. Ngunyan, Ate May, go kitang pending na bill, actually passed on second reading na sa House of Representatives, na biglang kawan itong age kang statutory rape from below 12 to up to 16 years of age. Iko siya masasagasaan sa pang krimen na a crime against chastity. Ito bigapod tang seduction. Ang seduction kaya, ito bagang garo big permisahan mong aagumon mo na 12 to below 18 years of age, below 18 but above 12 years of age, tapos nag-iwang sexual intercourse, ang apod ken seduction. Ano? Dawa nagtugot ang itong ano yan, itong babae na between 12 to below 18 years of age. Ang apod ken seduction. May pagtugot siya. Igwa na siyang discernment na pigaapod under criminal law. Ang term kayan, garo igwa na siyang sense of right and wrong. Ngunyan, ining bagong proposed law na ini, bigla lang kawan up to 16. So, masasagasaan niya itong crime of seduction under the revised penal code. So, di pa man siya garo aprobado, di lang ako updated, pero sa ko yung pagka-easy, ano pa siya, pending pa siya. Apod na, kaya bugaduan. Apod na, kaya bugaduan. Pwede po tabi maghapot, abogaduan. Abogaduan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kaya Abogado Juan. Okay, Abogado Juan, igo ka tagding mga questions sa pidara sa satuya kang mga listeners ta. Ano, sabi digdiyo, good morning po sa imo Abogado Juan and Ate May. Ang sa kuya pong hapot, pwede man daw po na akusaran, oo, an agum na lalaki nin rape kan sa iyang agum na babae. So, sila mag-agum sila, Abogado Juan. Okay. Kung mararamdaman pa, under the family code, igong obligasyon ang mag-agum na magpinadangatan, particularly under Article 68 of the Family Code, it says that a husband and his wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. But sabihin, kabali na dyan itong sexual act, because itong procreation is inherent in marriage. Magkaigwa ng aki. And therefore, magkakaigwa man ng aki, kuigwang sexual act. Ngunyan, nabago na po yan, na anytime garo sex object lang ang babae. Igwa man giraray diretso ang babae na magnigar sa mga panahon na abo niya na makipag-sex or makipagtalik sa sayang agom. Hindi po, igwa na pong kaso kaya nakaabot sa Supreme Court. Kan 2014, pigdesisyonan. Ini pong People versus Edgar Jumawan or Humawan. GR number 187495. Na pigsabi po kang Supreme Court. Hindi po precedent setting decision kang Korte Suprema na pwede daang magkaigwan ng rape sa tao kang sa entry kang mag-agong. So, a man who penetrates his wife without her consent is rape. Specifically, ang apod po kayan, marital rape. Uturong ko po, People versus Edgar Jumawan. GR number 187495. 2014, pidesisyonan kang Korte Suprema. So, dawa mag-agum yan, Atene, kung tigpwersa kang agum na makipag-sex sa iya. In any of the instances, as mentioned in Article 266-A, Paragraph 1 of the Revised Penal Code, itong naamyandaran na, o dawa katunday pa, basta may force, may intimidation, threat,
Tapos may itong paggamit ba ganing pag-ikipag-sex na unconscious or deprived of reason or grave abuse of authority, mga araw kayan. Gabos yan, kung igong circumstansyang araw kayan, na ginamit mo sa imong agom, sa mong lalaki ka, sa imong ginamit mo sa imong agom na babae, daw agom mo siya, that can amount to rape. Taligdi kaya sa kasong ini, the woman or the wife accused her husband of 2 counts of rape. Marital rape. So, sabi kang Korte Suprema, ang respeto sa babae should also prevail in marriage relationships. So, sa relasyon ka mag-agom, dapat ang respeto yan ang magiraray. So, daw baga, pigkiblit ka sa imong agom, tapos takwil mo man, pigsikwan mo, tabo mo, that is already an indication that you don't want to engage in sex. At that particular moment in time, Yorkanta one moment in time. So, rape na yan, sabi kang Korte Suprema. Okay. So, na-mention mo naman lang din, Abogado Juan, ang kasal. Paano, pwede bang ma-acquit ang rape kung halimbawa, nagpakasal sila, pinakasalan mo ngayon or pinanagutan mo si tig-rape mo, pwede ba yun? Under Article 335, kan Revised Penal Code, itong old definition kang rape. Ang may paragraph duman nagsasabi na pwedeng may pawarang sala, ang sarong lalaking nag-rape sa sarong babae, kung itong lalaki papakasalan niya. Because that will amount, sabi kang dating Revised Penal Code 335, that will amount to condonation. Garo pagpapatawad. Kung nag-agum. Aram mo Ate May, pig-carry over manggiraray. Iyan provision na yan na pardon nga ni o condonation itong biktima kang rape. Itong subsequent valid marriage under Article 355 carried over siya sa Article 266-C kang Revised Penal Code. Ito aning revision. Na kung saan, pag itong nagkasuhan na itong rapist, tapos itong pig rape, inaguman sinda in the middle of the proceedings, that amounts to pardon. So, may exculpate from any criminal liability itong rapist, itong accused. In the same manner, na kung pig-akusan niya itong agum na lalaki kasi yung agum na babae ning rape without consent, itong sexual intercourse, pwede man mag-amount to pardon kung pinatawad kang babae. So, balik kita duman sa itong pag-inaguman kang rapist tapos itong pig rape. Kung itong marriage sinda is void ab initio, void from the very beginning, that will not amount to pardon. Sabi kang Article 266-C of the Revised Penal Code. Apod na, kay Abogaduhan? Apod na, kay Abogaduhan? Pwede po tabi maghapot, Abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw ng sendong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan? Ang sa to yung second question, Abogado Juan. Sabi ni Day, Diyos marahay na aga po tabi sa Indo as sa mga nagdadongkad sa Indong programa. Ang sa kuya pong kahaputan, ang lalaki ba, Abogado Juan, pwede ba ma-rape kan babae? Kadalasan po ubaga kaya, or kadaklan po ubaga kaya, babae ang biktima. Paano man po, Abogado Juan, si mga lalaking na-rape kang babae or pigpuwersa na may mangyari sa inda? Okay. Kasabago, piglinaw ko yan, na traditionally, na pig carry over man sa bagong rape law, itong paragraph 1 nga kang Article 266-A of the Revised Penal Code, na crime against persons, the crime of rape is a crime committed by a man against a woman through carnal knowledge or sexual intercourse o pakikipagtalik sa Tagalog o pakikipag-sex. Ngunyan, pwede man under paragraph 2 of Article 266-A of the Revised Penal Code na ang krimen makomiter kang
bako lang kang lalaki, kundi maging kang babae man, against a fellow man or a female against a fellow female. With the use of objects. So, pag ginamit mo ang object, sa object ba ngaya, halimbawa, ini, pig insert. Riyan, sex organ kang babae. So, it's no longer a sex organ to a sex organ, which is covered by paragraph 1. It is an object into a sex organ. Rape yan. Or, not even into the sex organ. Pwedeng sa anus na pigapod, sa likodan kang babae o lalaki, magamit ka sa mga object na i-insert mo naman, susuk mo naman, whether or not may lewd design, tabako na nga di siyang crime against chastity, that is also rape. Or using the male organ na pinipirit mo, na di natutugot, to insert into the mouth of the female or the male against his will or her will, that is also rape. Or a female doing it using an object into the sex organ of the female or into the anus of the female or a male. So, yan po. Pero kung hindi pong object na ni, tigsusok mo sa nguso kang lalaki o babae, that is no longer rape. That is no longer rape. Paano kung because that will already be physical injuries. So magiging rape lang kung sa nguso, sa mouth, kung itong sex organ kang lalaki. That is rape. Kung pigta tapos, rape man yan kung magamit ka ng object into the sex organ of the female or the anus of the male or the female. Kumbaga sa likod niya. No? Nagamit ka ng ano man na bagay. Whether it is an object or your fingers or any part of your body na may suso dyan, that will amount to rape. Under paragraph 2 of Article 266-A of the Revised Penal Code. Okay. Kung halimbawa, abogado, duta mo lang duman sa sex organ mo, sex organ ka lalaki, tapos mo sa babae, man penetration, nag-touch lang siya, rape na ba yan? Pwede na siya maglaog duman sa attempted rape. So, pag igwa ng slight penetration, duman sa labia kang babae, menor or mahora kang babae, well, may mga technical terms na di kung gayo marumduman ngunyan, that will, under existing jurisprudence, that is already attempted rape. Alright, so again po, mag-po ka mga questions, mga kahaputan, i-text po nito sa tuyang contact numbers, and sa tuyang pong Facebook page ang Abogado Juan. So magbabalik po kita dito sa tuyang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist.
your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Apod na, kay abogaduhan. Apod na, kay abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw ng sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay abogaduhan. Batagirain kita sa programang Abogado Juan at your service. And Abogado Juan, igwa pa kita digding mga nagkapira mga questions sa yung mga listeners sa video. Good morning po, Abogado Juan. Ano po ba ang mga padusa, as in mga penalty sa kasong rape? Okay. Sa rape kaya, ang mga penalidad dyan, halangkaw. At ang rape kaya, pig-define siya dati as a heinous crime. Kaya, ang pinakababang penalidad sa rape is 6 years and 1 day up to 12 years. Ito pig-apod ng prisyon mayor. Tapos, 12 years and 1 day up to 20 years, ito pig-apod ng reclusion perpetua, reclusion temporal, as in 20 years and 1 day up to 40 years, yan ang reclusion perpetua or life imprisonment. Tapos, in fact, death penalty, igwa pa. Taka 1997, igwa pang death penalty. Aro kay kanyang history kang death penalty, ka 1987 Constitution, pig-abolish siya. Pero, itong provision on abolition of death penalty in the 1987 Constitution authorizes Congress to revive death penalty for heinous crimes as defined by law. So, sindama define kaya. So, in 1993, they defined heinous crimes. And among the heinous crimes mentioned in that particular law of 1993 was the crime of rape. Kaya, kan pigpasar itong 1997 anti-rape law, igwa pang death penalty. Na-revive nga siya ka 1993. Ta-authorize man nga kang 1987 Constitution pag pig-define kang Congress, which was what they did in 1993. Only to be abolished again in 2006 during the time of then President Gloria Macapagal Arroyo. So from 2006 to date, mayong death penalty. Although since President Duterte assumed office as president of the country, may clamor to revive the death penalty for heinous crimes over the objection of human rights groups. So, hanggang ngunyan, mayo pa talagang death penalty. So, sa rape, so iyan ang pinagdad. From prison mayor, 6 years and 1 day, up to death penalty. Or, since mayong death ngunyan, up to life imprisonment. Okay. So, igwa ba, Abogado Juan, piyansa or bail ang kasong rape? Depende tabi Ate May. Kung ang sa poon pa lang, siyempre, pagkasuan ba ngayon yung rape, masarong tao, kung pigaligar niya na maluya ang ebidensya, pwede siyang maghagad sa korte nin provisional liberty by posting a bail. Alagad, as a general rule, ang rape po is non-bailable, being a heinous crime. Except, kung iyon nga yan, sa pon pa lang, pwede mong erase before the trial court that you are entitled to bail because the evidence of the prosecution is not that strong. So, bakong kayong makusog ang ebidensya. So, yun lang yung exception. In very exceptional cases.
Okay, so sabi pa digdi Abogado Juan sa satuyang kahaputan, sabi digdi good morning po. Kung halimbawa po Abogado Juan and Ate May, halawig na taon na ang ginibong pang-rape, 18 years na, pwede ka pa ba na magreklamo or mag-file ng rape case duman sa tao? Pwede pa. Under the rule on extinction of criminal liability, saro dyan, sa pwedeng makapawarang bisa sa diretso na mag-file ng criminal case, ito pikabot ng prescription. Kung ang prescription sa rape, haralang kawan ang penalty, ang pinaka-halawig na prescriptive period or the period within which you can file a criminal action of rape is 20 years. Kung ang penalidad is death penalty, reclusion perpetua or life imprisonment, reclusion temporal, ini ang pika-apod ng mga afflictive penalties, 20 years yan. So itong sa kaputan mo, kung ang expected na magiging penalidad kang rape na yan, as defined in Article 266-B of the Revised Penal Code or Republic Act 8353 na itong pig-insert nga sa crimes against persons under the Revised Penal Code. Ano po yan? Hagupon. Kumbaga, pwede pa mag-file. Dawa 18 years ang nakaagi. Pero mahapot ka ate may halawig ko na maray. Well, makita mo ginibot tayo ang prescriptive period. But sabihin, pigtatawa ning masalawig na panahon kan lay, ang mga tahong pwede pang makasangat ning kaso ning hulingan ita magabat ang krimen na ginibo sa inda. So from reclusion temporal to reclusion perpetua and death, pwede pong magsangat pa. Dawa 18 years na ang nakalihis na panahon. Kung ano man, less than, prison mayor, ang penalidad, up to 15 years po, ang pwede mag-file, ang rape victim. So, halawig na panahon na pwede. Ang magiging problema lang dyan, itong credibility. Tano ta haloy na maray bago ka nagsangat. Tano ta mo yan lang. Ano ang problema? Bad? Di ka man talaga nakulgan o di ka man violated o kaya pinatawad mo naman, etc. etc. So, iyan man ang magiging depensa ka na akusado sa rape case. 20 years, 20 or 15, as the case may be. Alright. So, thank you so much, Abogado Juan, sa imong pagsimbag kan sa tuyong mga kahaputan, hali po sa tuyong mga paradalan sa Facebook. So, again po, kung aga po kamo mga questions, feel free po na mag-post sa tuyong comment section or taoning mensahe or private message sa Facebook. So dapat detail masimbagan mo niyan, tama na kitang time. Ako, I really make an effort to answer them. Through messages sa inbox, may mga questions hindi, okay, sa comment section sa tuyang programa mo niyan. Please feel free to they come isusin zone. They come isusin zone ni Abogado Juan. So thank you so much po sa mga nagpaabot ng mga questions sa tuya po. Pati duman sa day nagpaabot ng questions. Salamat maray. Yaw po kamo pirmi naghinanyog, nagdadalan sa samuyang programa ni Ate May. Abogado Juan at your service. So, Ate May, mabuelta ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City.
Ang lala ng mata ko. Kaya ako makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Balik po kita sa programa Abogado Juan at your service. Kaibanan po si Ate May, and of course, ang mahigos as in anytime nag-a-answer ka sa inyo mga legal questions, Abogado Juan, thank you so much. Thank you very much, Ate May. Nagiging lively na sa tuyang programa. Ninuli po sa interactive na sa tuyang programa. Por dahil po sabi ko nga ni, garo ako nagkaklase pag kada Sabado. Sabi ko, oy, dapat prepared ako si Abogado Juan. So, kasi interesante ang topic the whole hour na pig-discuss tayo and of course, sa gabos pong mga nag-harapot, salamat na maray. Lugod na simbagan niman po ang sa indong mga kaaputan. Pati man po sa kapos na nagdadalan, lugod may kapurutan man po kamo ning dikit na kaaraman, digdi po sa samuyang programa. Yes, and of course, gusto ta din pong buo ta din pong pasalamatan ang mga nagdong sa tuyo sa radio stations, sa 95.1 Home Radio, as in man po sa 97.5 Bangon OK FM. And of course, si live na nakatutok sa tuyo sa Facebook page. Hello po, thank you so much, ang Abogado Juan. Si mga sponsors ta, Ate May. Yes, syempre dito po malilinawan sa tayo mga sponsors. Salamat po sa Okuya. Yan, dyan po yan sa Magsaysay. McDonald's, thank you so much. Syempre, yaon man po ang Mariano Optical and ang Home Baked by Farah. So, last but not po. the least, si Attorney Earl Francis Dacara. Siya po original na supporter kan sa tuyang programa. Wow. Ang sikat na immigration lawyer sa Canada. Yeah. So, suggest lang po kamo mga kaantabay kung ano po ang gusto po nitong itapik ni Abogado Juan sa next Saturday. And we will pick from their suggestions. Ninhuli ta ang kamautan ta na itong mga kaputan ninda talagang masimbagan. Yes. Itong mga daisindan nalilinawan, mga issue legal, mga kaputan, mga personal na mga problema. Yaon po si Attorney Jan Bongga, Abogado Juan. Yeah, so salamat po. And of course, hanggang sa susunod pong Sabado, digdi po sa story programa. Ini po si Ate May. Ate May di maano? Aram mo, Ate May, digdi kayo sa programa ta. Sa tama sana kita. Ang tama-tama, ang sala-sala. Ini man po si Attorney Jan Bongga, Abogado Juan, at your service. Abogado ko yan, abogado kang bangwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Abogado ko yan, abogado kang bangwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Taga-pagtanggol, kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol, kasama sa bawat laban, ipabandila